Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira kandi ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Ferenga Kwaya. Izi ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho kuri uyu munsi wa kane tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2025. Aya makuru akaba agiye kwibanda ku Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bamaganye ibyatangajwe ejo n'akanama gashinzwe amatora Seni, kavuze yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD byatsinze amatora y'abashinga amateka n'amajwi arenga 96%. Mu runani Burundi bwa bose ibyo ntibabikozwa. Izo nta na hamwe bishoboka, haba ngaha muri Afrika haba muri Buraya. Sinumva ibintu leta y'u Burundi yakoze yotuma batijana kwijana. Kiliziya Gatolika nayo imaze gusohora itangazo rigaragaza utunenge twabaye muri ayo matora, murabyumva mu kanya. Naho CNDD-FDD yo iravuga yuko amatora ahubwo yagenze neza. Mu Kirundi baravuga ngo ubu nta gutorera, barasubira kandi bakavuga ngo info n'impfane birajyana. Aya matora y'abashinga amateka n'abajenama ba komine yabaye mu muco. Tubafite kandi n'ikinamico urunana muri kino kiganiro kiyobowe na Nina Iradukunda. Nkuko mbibabwiye mu ntangamarara, nyuma yaho akanama gashinzwe amatora mu Burundi Seni gatangarije ejo yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryatsinze amatora y'abashinga amateka n'amajwi 96.51%. Urunani Burundi bwa bose rutavuga rumwe n'ubutegetsi rwahise rusohora itangazo ryamagana kure ibyavuye muri ayo matora. Nta shyaka cyangwa se abiyamamaje ku giti cyabo bashoboye kugeza ku bice 2%, umubare uteganywa n'itegeko kugira ngo ushobore kubona umwanya mu nteko nshinga amateka. Ibyo byatumye rero CNDD-FDD igira ubwiganze mu nteko n'abashinga amateka 108 ku bashinga amateka 111 bagiye kujya mu nteko nshya. Byatumye rero dushaka abo mu runani Burundi bwa bose, maze mvugana n'umuvugizi warwo Kefa Nibizi, abanza kumbwira impamvu bamaganye ibyavuye muri ayo matora. Ubwa mbere igituma twanka ayo matora nuko ari amatora yabayemwo ubusuma bukomeye, kubera yuko igihe ariko arakogwa inderetsi zacu barazirukanye, bazirukana imbere yuko amatora atangura. Ubwa kabiri hageze guharura, abari basigaye barabirukana ku buryo wasanga amajwi yose bayaharura bayitirira umugambi uri ku butegetsi. Ibyo byabaga ahantu hose cyangwa ni hamwe hamwe? Izo ni ibintu zabaye hafi mu gihugu cyose, aho indorerezi zari zisigaye nke, naho bari basigaye babirukanye. Amatora ahejeje guharura basabye ivyegeranyo, ntibabitanze hafi mu gihugu cyose. Ikindi nuko hariho ibikorwa by'iterabwoba, aho wasanga urwaruka rw'imbonerakure hamwe n'abagize ibiro by'itora bose baba bava mu mugambi uri ku butegetsi, batera ubwoba abantu bakaja kubatorera. Ahandi naho ugasanga babahaye amakarata baza bashize ko batoye, ariko ko uri ku butegetsi. Ibyo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ko yavuze ko hari utunenge nk'utwo twagiye tuboneka hamwe hamwe, hanyuma abantu babikoze barafatwa ku buryo ubu ngubu bari mu bucamanza. Nariko benya ko amesha makuru yoba yarabahaye urugero rw'umuntu n'umwe. Yarabaduhaye atubwira umwe mu bayobozi, atubwira ndetse na bamwe bari mu ishyaka riri ku butegetsi. Ivyo tuzi twebwe n'abanywanyi bacu bagerageje kwiyamiriza bene ubwo busuma, ariko baciye bafatwa barapfungwa, bagirizwa yuko bariko baratoba amatora. Hano i Bujumbura harabaciwe imanza n'abandi bafungiwe hariya mu ntara za Makamba na Bururi.
none ko indorerezi zo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika zo zivuga ibitandukanye namwe, bakavuga ko habayemo umudendezo muri aya matora yose, habamo kwishyira ukizana, bitandukanye cyane n'ibyo mwebwe murimo muravuga. Ariko indorerezi zo muri ubumwe bwa Afurika zivuga ko zagiye kuraba amatora ku biro by'amatora 100 mu gihe hariho ibiro by'amatora 14,000, kandi ukuntu bimeze ntizigumaho, zigenda ziravaho, amabi agasigara arakogwa. Bamaze kuvaho twebwe twari dufise abantu ngaho, twe dufise ukuri gusumba abantu baroreye ibintu byabaye mu biro by'itora 100, twe tuko tuvugiza zabaye mu biro by'itora 11,000. Ariko uretse gusa nabo ngabo ndibuka twohereza umunyamakuru wacu aho ngaho kujya kuturebera uko amatora arimo arakora. Akihagera ikintu cya mbere yatubwiye, yaravuze ati nkaha mu gisagara cya Bujumbura umuntu yabona ko ni ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD riri muri riyamamaza gusa, abandi ntibaboneka, bigaragaza ko babarushije uburyo n'ubushobozi. Uko byari gushika bagatsinda byari ibintu bisanzwe ko bishika bagatsinda, ariko ko batsinda 100%, turazi ingene igihugu cifashe, ibibazo abanyagihugu bafise ntibyakunda yuko bashobora gutsinda 100%, kandi ujya abarundi ukuntu bameze si ngombwa ngo begeranye bose kugira ngo babwire ubutumwa. Hari uburyo bwinshi cyane bukoreshwa mu kwigisha, abutamanza kwegeranya abantu benshi. Izo nta na hamwe bishoboka, haba ngaha muri Afurika, haba muri Buraya. Sinumva ibintu leta y'u Burundi yakoze yotuma batsinda 100%. None ubu mugiye gukora iki rero? Ubu cyo turiko turakora ubwa mbere, tugiye kwandikira sentare ibahiriza ibyizwa shingiro, twasaba yuko itokwemera izavuye mu matora, hanyuma imaze gufata ingingo tuza twicare dukora ibindi bikurikira twaterekanije. Ni inama y'abepiskopi ba Kiliziya Gatolika mu Burundi, nayo nyine imaze gusohora itangazo ryamagana ibyavuye muri ayo matora yabaye ku itariki ya 5 z'uku kwezi kwa gatandatu. Wasomye iryo tangazo ni umukuru w'iyo nama, akaba n'umwepiskopi mukuru wa Gitega, Bonaventure Nahimana. Umva bimwe mu bikubiye muri iryo tangazo. Nk'uko twahora tubigira, n'ubu twararungitse abarorerezi mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Dufatiye ku byo biboneye, turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano kandi abantu barayitavye, ariko hariho n'ibitagenze neza babonye. Muri ivyo twovuga nk'ibi: hari ibiro vy'amatora vyuguruwe imbere y'isaha itegekanijwe n'amategeko, abaserukira bitoza n'abarorerezi batarashika ngo bibonere ko amasanduku agaragara kandi bumva ingene abahagarariye amatora barahira. Haraho ibiro vy'amatora vyuguruwe ku isaha, mbwa abaserukira bitoza n'abarorerezi bakabanza gutaramugwa, hanyuma binjijwe bagasanga amasanduku ari mu kuzura ku buryo butangaje. Hamwe hamwe abahagarariye amatora ntibubahirije ukudahengama kwabwirizwa kuranga bari mu mugwi wigenga w'amatora, nko guhatira abandi gutora aho bo bipfuza, kubatorera ku gahato canke kubaherekeza mu bwiherero bw'amatora. Hari aho barekurira bamwe gukoresha amakarata menshi, bamwe bagatora bisubiriza, abandi bagatorera abatabatumye. Hari bamwe mu baserukira bitoza no mu barorerezi basi uburenganzira bahabwa n'amategeko, urabataramugwa, urabangirwa kwinjira mu biro vy'amatora. Hari rero n'abarorerezi bategekwa gushira igikumu ku vyegeranyo kandi bitarekuwe n'amategeko. Hari aho batemereye abaserukira bitoza gukurikirana ingene amajwi harugwa kandi babifitiye uburenganzira. Dufatiye kuri ivyo tuvuze, mu vy'abarorerezi bacu babonye bitagenze neza, turabona ko impinga ikiri ndende mu vyo gutunganya neza amatora, kandi turibaza nimba bidatosekaza ibiharuro bitangaza. Duhamagariwe rero kwikebuka, tugatumbereza neza ingene dutegera intwaro rusangi ngo dushobore gutosora ingendo y'amatora, haba mu vy'amategeko yagenga no mu nzego ziyatunganya. Tumaze kumva ibyo byose, twashatse kumenya icyo ishyaka ryatsinze amatora CNDD-FDD ribivugaho, maze mvugana n'uwari ukuriye umurwi wa CNDD-FDD mu matora, akaba anashinzwe iby'intwaro, politike, amategeko ndetse n'imigenderere muri iryo shyaka, Jean-Marie Muhirwa. Banza kumubaza icyo bakoze kidasanzwe cyatumye babona intsinzi nk'iyo. Mu ijambo rimwe, uyu mugambwe CNDD-FDD ni umugambwe nuvuga yuko ufise ijunja ridasanzwe bya politiki mu buzima bw'igihugu. Nagira ndakwibutse yuko
mu myaka yahera, nta myaka 5 yahera inkumbi itaguye mu gihugu, nta myaka 10 yahera inkumbi itaguye mu gihugu. Ariko kuva Abarundi sinzizeye umugabo CNDD-FDD, no kuvuga kuva mu myaka wa 2005 uburongozi buratogwa bukaja ku butegetsi, ikiringo kigahera, ubundi burongozi bugatogwa, turakwize imyaka 20 igihugu kiri mwituze n'umutekano. Ikiho kirakomeye mu buzima bwa bene gihugu n'igihugu. Ariko abatavuga rumwe namwe baravuga yuko habayemo amakosa akomeye kandi hafi mu gihugu cyose, aho indorerezi zabo zagiye zirukanwa mbere yuko amatora atangira, bakavuga yuko hari abantu bashaka kujya gutora bagashyirwaho igitutu, bakavuga yuko hari nabo bagiye banatorera bagasanga abandi amakarita yabo bayabatse. Ibyo byose bakabishyira ku mugambwe wanyu wa CNDD-FDD, ko ari cyo cyatumye mugera kuri ariya majwi. Mu Kirundi baravuga ngo nta gutorera, barasubira kandi bakavuga ngo info n'imfane birajyana. Aya matora y'abashingamateka n'abajenama ba komine yabaye mu muco, yabaye ku mugaragaro. Uko itora ryagenze ryabaye hari indorerezi zo hagati mu gihugu n'indorerezi mvamakungu. Amatora yabaye mu muco, mu mwidegemvyo, atamusunikano. Nko mu rugero baravuga bati mu biro by'amatora bagera ku 14,000 bashoboye, abo ngabo bashoboye kugera gusa mu biro by'amatora 100 gusa. Bakavuga bati ni nayo mpamvu batamenye neza ibyabaye. Usuye ugasoma raporo z'indorerezi zo hagati mu gihugu na mvamakungu, ku biro by'itora bashoboye gushikako barerekanye uko amatora yagenze. Buriya rero mu buhinga bwo gutohoza no gukurikirana hari ibyo bita echantillonnage. Baraheza bagafata rero urugero badashoboye gushika hose, aho baba bagiye haraheza hakabereka ishusho y'uko n'ahandi uko bavyifashe. Muri abo bayihagarariye, kuko ntabwo ari abatoye gusa, muri abo ngabo uvuze bahagarariye harimo na Eglise Catholique cyangwa se Kiliziya Gatolika, nayo imaze gutanga itangazo rivuga ko ku bice byibuze 30% byahagiye haba amatora, nabo boherejeyo indorerezi zabo, zabonye ukuntu habayeho guhatira abantu bamwe gutora, babonye ukuntu bagiye batoteza abantu bamwe kugira ngo mu buryo bagiye gutora bakabwira mugomba gutora umugambi wa CNDD-FDD, bakavuga ko hari n'abandi bagiye batorera bakabajyana mu bwiherero bakabatorera. Itegeko iratomoye, uyu cyangwa uyundi yoba afise akangonongono avuga ati aha ntibyagenze neza, hariho inzego z'igihugu, inzego z'ubutabera, inzego z'ubutungane, hariho n'inzego wanashaka ko gutegeko ribitegekanya abo bari mu ihiganwa bashobora kwitura hanyuma bagaheza bakabarenganura. Ibyo ni bimwe mu byo twaganiriye na Jean-Marie Muhirwa. Ibindi byo muzabyumva ejo, muzanumva ndetse n'ibyo twaganiriye n'umuvugizi w'umuryango urengera ikiremwa muntu Human Rights Watch, nawo uvuga yuko habaye utunenge muri ayo matora. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango hano mu Bwongereza, ni 11:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, 12:43. Mbere yuko tujya mu runana, mbanze mbabwire ko abategetsi hamwe ndetse n'ibitangazamakuru byo mu Buhinde birimo kuvuga ko umuntu umwe ari we washoboye kurokoka mu ndege yahanutse imaze igihe gitoya itangiye kuguruka mu burengerazuba bw'umujyi wa Ahmedabad. Umukuru w'igipolisi muri uwo mujyi yavuze yuko uwo muntu warokotse afite urupapuro rw'inzira rwo mu Bwongereza, akaba ari kuvurirwa mu bitaro. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 787-8 Dreamline yari irimo abantu barenga 240. Yagonze ikigo cy'ubuvuzi kiri hafi ikibuga cy'indege mbere yo guhanuka. Umukuru w'igipolisi yavuze yuko bashoboye kubona imirambo y'abantu barenga 200 kandi yuko hariho n'ibyasenyutse. Reka noneho duha umwanya abakunzi b'urubuga rw'ikinamico urunana. Ngororana rusobetse imisango y'abasanga
sori ntabwo afite yari amakuru ashyushye. Hagati aho Pascal mu iperereza n'urunana. Leya mana yanjye we umuntu urane. Hari amakuru mfitiye se? Amakuru gusa. Ubwo se wari uzi ko Rumari ari mu bitaro? Ngo? Iki? Agnes yaraye mu bitaro ku kigo nderabuzima we. Uravugisha ukuri? Cyane rwose. Yego mana yanjye. Umva. Nanjye ayo makuru nyine n'uriya mugabo wanjye atanazi umaze kuyampa, ubu nibwo nyine akiva ku izamu ry'ijoro. Yego mana yanjye. Agnes se ngo yarwaye iki we? Ego mana rero. Ahubwo se ko ngubanza yasaze? Yesu. Umva. Ngo ejo bahamugejeje arimo avugishwa. Nyamara rero yego mana yanjye ahubwo ngo bukere baraza kumwohereza ku bitaro by'indwara zo mu mutwe ma. Yesu we. Umva niba mureka saresi. Ariko we buriya hari ntibaraye bamuboshye nkurikije ukuntu atanaza bimbwiye ngo asize ameze nabi biteye ubwoba. Yesu we. Hako rero rata gusara kwa Agnes gufite ishingiro. Gute se kandi wowe? Ariko ubundi ni gute abantu batabonaga ko Agnes ari umurwayi wo mu mutwe we? Umva none se wowe usanzwe ubibona? Ego mwana urazi umuntu utarabonaga ko Agnes ataberanye na Chris nindi. Urumva atari umurwayi wo mu mutwe se? Soko sema ahubwo suzi n'ikindi ntekereza. Ntekereza ko buriya na Chris rwose kuba yaramwanze ari uko nk'umuntu w'umuganga yari yaramaze kubona neza ko Agnes ari umurwayi wo mu mutwe. Hakuze ko ari byo we. Shasori urakoze kumpa ayo makuru ariko nanone birambangamiye. Ngo iki? Bikubangamiye gute se kandi ahubwo numvaga byakagushimishije? Kwishima ko ndishimye pe. Ariko kumva cyangwa kuvuga izina Agnes kuri nge sigaye rwose mbifata nk'umwako. Cyane kuryumva cyangwa kurivuga muri iki gitondo rwose. Rero noneho kugira ngo twirinde kwitera umwaka tuvuga izina rye. Tuzajye duhina Rumari ngo tumwite Rumara. Muyobo nitwa Mukobwa Jana. Uyu ni umugabo wanjye Pascal. Tubafashe iki? Nyine ndatwite. Kandi nyine uyu mugore wanjye ari ku rutonde rw'abagore batwite bahabwa inkunga ihabwa abagore batwite n'abana batarengeje imyaka 2. Murabizi neza? Niko bimeze. None ikibazo mufite ni iki? Urumva uyu mugore wanjye aratwite ariko nyine nk'uko mwabibonye asanzwe afata iyo nkunga. Yego. Ubwo rero ubwo atwite birumvikana ko agiye guhabwa double. Yego double rwose. Double y'iki? Nyine kubera ko nafataga y'umwana ngomba gufata nayo ko ntwite. Noneho ayo yuko atwite nari nemeranyije na Mukobwa Jana uyu nguyu uko mwandika ko azajya anyura kuri njyewe. Noneho we ay'umwana agakomeza kumunyuraho. Ariko noneho ndumiwe. None se ninde wababwiye ko ibyo musaba bishoboka? Urumva hari igihe uyu mugore yafata akayakoresha nabi akayanywera Ndakwemye Pascal ubundi nyakoresha nabi se nge mba nayahawe hari ubwo ari wowe. Maze muyobozi unyumvire rata yayandu yanyandikeho. Nimureke mbabwire rero mureke no gutonganira ubusa. Dukiranure rwose muyobo. Nta dukiranure. Icyambere nuko amabwiriza ari uko inkunga igenewe abagore batwite n'abana batarengeje imyaka 2. Igenewe kubafasha mu mirire no kurwanya igwingira. Ibigomba kunyura kuri konti wafunguye mu mazina mama w'umwana kandi akaba ari we ujya kuyifatira. Aho ntiwumva? Bivuga ko n'iyindi ngomba guhabwa ko kubera ntwite nayo ugomba kunyuraho. Pana kuyinyuza kuri Pascal. Urabyumva neza Pascal? Ariko nuko nyisubiranye Mukobwa Jana. Rwose tujya kuza hano twari twabanje kubyumvikanaho. Oya, suko bimeze. Icyakabira ahubwo nuko kuva wari usanzwe uhabwa inkunga ntabwo uzahabwa indi yo kutwite. Uzakomeza guhabwa inkunga wahabwaga kuko n'ubundi nuyikoresha neza izakugirira akamaro ikagire n'umwana uyifatira. Mana yanjye we mwambabariye nayo mukayimpa koko nkajya nyafata kabiri. Oya, mu mabwiriza n'amategeko agenga imitangire y'inkunga ibyo ntibyemewe. Nimugenda ahubwo mukoreshe neza iyo muhabwa hanyuma ahubwo ubwo uwo mwana naba yamaze kurenza imyaka 2 ntuzaba ugihabwa inkunga y'uwo mwana. Ahubwo uzahabwa iyo utwite kandi nabwo urabizi ko ugomba kubahiriza amabwiriza kuko n'ubundi urutonde si twe turukora rukorerwa ku kigo nderabuzima. Urumva? Niko bimeze? Yego niko bimeze. Ubwo urumva rero ko wibeshye ugakora amakosa yo kwanga gukomeza kuboneza urubyaro ukiha gusama wibwira ngo bazaduha double.
none se devo karame ubu ntubona noneho ko ibyo nakubwiraga ari ukuri ibiki se mukecuru biriya by'uburwayi bw'umwana wanjye Nyesi ko yarozwe ariko wakwihanganya mukecuru oya yewe byumve kandi na Nyesi ubwo arabizi ari njyewe yarabimbwiye ari nawe yarabikubwiye none se mumuryamishije mu bitaro hano kugira ngo mumumaze iki koko ubu ngubu ko urabona bimaze iki ko mugira ngo ahubwo umwana wanjye azapfe gusa oya ntabwo aricyo tugamije mukecuru ubu uretse no kuba ari inshingano z'abaganga gukora ibishoboka bagakiza ubuzima bw'abantu ubu ngiye hari icyo ntakora kugira ngo nkize ubuzima bwa muramukazi wanjye koko ni ukuri nyumva pe ubu nseje kukureba atari uko nyine yongeye kuvugishwa akavugaguzwa birasa nk'aho imiti mwamuhaye nta kimumariye ubundi rero reka nkubwire umbwire iki se devo mwaretse nkamujyana nkajya kumwivuriza mu bavuzi ba gakondo koko ubu mwebwe murabona buriya burozi ririya shyano ryamuhaye mwebwe murabona mwabikoraho iki iriya shyano se kariya gakobwa ngo nireye siko kandagiye umukobwa koko kakamuhindura umusazi kugira ngo kabone uko kegukana kirisi umva mukecuru tuza kandi humura Nyesi araza kumera neza ariko umwana wanjye kutanyumva kuko utabyumva reka noneho nkubwize ukuri ku bijyanye n'ikisuzuma ryagaragaje ku burwayi bwa Nyesi si uburozi se hari ikindi oya ahubwo yagize ibibazo by'imitekerereze bifitanye isano n'urukundo rwe na Chris iyi nicyo kibazo kandi kuva cyaramaze kumenyekana hano kwa muganga turagikurikirana azakira vuba yega karemera niko karame busho uti ngo ugiye gusaba ugakwa ugasezerana n'uriya mugore wawe Norini mukabana rwose ngo mu buryo bwemewe n'amategeko yego rwose yewe umva ntabashidikanya rwose ko ufashe icyemezo cya kigabo kareme nibyo rwose nicyo gihe oya rwose birashimishije cyane ndetse ubwo rero nta yindi ntumwa rwose bushombe we nibyo rwose niko se itariki ni ryari sinari nayemeza ariko nta minsi irimo pe ahubwo se bushobo ndakumva rwasabayize ndagira ngo ngire inama uti ngo ngire inama ngo teze amatwi hari ibintu bimwe na bimwe byangombwa byo gutegura ndetse n'ingengo y'imari ijyana nabyo birumvikana urumva ko ari nk'ibikorwa bitatu bikomatanyije ibihe rero urumva hari ugusaba hari ugukwa yego ndetse no gusezerana mu murenge ndagira ngo rwose umfashe umuhire ibintu bigomba gukinirwa ndetse n'amafaranga bizasaba kugira ngo bikunde ariko se shaka reme ndakumva ninde wakubwiye ko ari uko bigenda koko none se kumugenda utabanje kumusaba hari ukundi bigomba kugenda ariko uzi ko natekerezaga ko uri umugabo koko naho yabawe none se ndi ikibushobo niko ubwo urumva hari umuntu wafatirana nk'uko mfatiranye rwose mu muhanda ukamubwira ngo reka dupange ubukwe akakwemerera koko none se mbigenze reka n'undi wabibwira rwose yahita yigendera ntacyo yagufasha pe mbigenze nte rero umva wowe ushake urwagwa rwose rwa rundi rwiza hanyuma ugira icyo udutumire utwegereza urwo rwagwa ubundi tubaze ibitekerezo urabyumva nawe se ubundi koko ubwo urumva niko bigenda rwose sha dutumire nk'abagabo rwose tukugira inama tukungura ibitekerezo dusangira ako gatama tugutegurira ubukwe rwose maze ubundi urebe ngo biragenda neza sha urakoze kuma ibitekerezo rwose nibyo bikora utyo rwose naho ubundi ntabaguha igitekerezo cye rwose ndakurahiye yewe urakoze cyane cyakora ko umusaza wari umusaza barumfasha ubu uruhara rwazuye ubusa se hari umusaza haba hari inama ko nibyo rwose ariko se Pasika ndakumva urambaza ngo sinishimye ubundi wowe waba ushimishwa n'iki ndabizi ibihe murimo ntibyatuma umuntu yishima da none ko ubizi ahubwo se Nyesi ameze ataho ari mu bitaro ni umurwayi nyine uri aho ariko nyine urabona hari ikiri guhinduka yewe sinabihamye
gusa nyine ngo ubwo nyine bamushakiye umuganga w'inzobere ngo ku byerekeranye n'uburwayi bwe ngo bamusanganye da. noneho ni byiza ubwo wenda hari umuganga wihariye watangiye kumwitaho. arahari. yewe ni ukwihangana. hanyuma se mukecuru, ndakumva. ubwo rero nyine ni uko mwifitiye ibibazo by'umurwayi, ariko nyine hari icyo nifuzaga kukuganirizaho no kugusobanuza. ikize kandi Pascal? mbese buriya wari uzi ko mukobwa jana atwite? buriya se? yego. icyakoze rwose irwaragurika rye nanjye nabonye amaranye iminsi narabikekaga, nakekaga ko atari gusa. mu minsi mike ishize rero yagize ibibazo ari mu kazi, araraba yikubita hasi, nuko ajya kwa muganga ngo basanga atwite, kandi atari yitaye ku mibereho ye nyine n'imirimo ivunanye. ariko ubwo rero hari icyo nshaka kukwibariza nk'umuntu mukuru kandi wenda w'umugore nka mugenzi we. nguteze amatwi. niko ye buriya wowe uko ubibona nk'umubyeyi ukuze, ubona iriya nda ya mukobwa jana yaba imaze nk'igihe kingana iki? ahubwo si yo mubibaza abaganga, ntibavuze ko yagiye kwipimisha? yagiyeyo, ariko genda ashaka kumenya icyo ubitekerezaho mukecuru. gusa ubundi ko numva wagira ngo uri muri nketi Pasika. mbese ubundi ugira ngo si nkayo? mbese uri muri nketi y'iki kandi? bishobotse ariko wambwira mukecuru, erega hari impamvu nshaka kubimenya. ubundi se buri iriya nda irengeje ukwezi ra? ntabwo irengeje ukwezi. ariko se ngewe sinumva impamvu ubibaza nk'uri mu iperereza Pasika. ubundi urabimbariza iki? hey Devo. ego mana, dore Titire yaduhamagaye Shyaka. mukomere Titire. muritahiye se? harya ubu ninde uri burari izamu Devo? Nanita na Benjamin. na Kayitani. nibyo koko. ahubwo se Devo, karame Titire, hari raporo nabonye abantu bari mu bitaro, numva nsa nk'utunguwe. watunguwe n'iki se Titire? mu barwayi nabonyemo izina Mukashyaka Agnes. ndavuga nti ntibishoboka. birashoboka se ko abantu bashobora kwitiranwa amazina yombi? Titire, uzi ko koko ashobora kuba atabizi? nibutse ko umaze iminsi udakora turu mu bitaro kubera inama zitandukanye wari ufite. oya, mutambwira ko ibyo nibajije ari byo. yaba ari Agnes wanyu se? niwe. ni Agnes wacu uri hariya mu bitaro. pas possible. Shyaka, karame, niko bishoboka bite ko Agnes ashobora kurwara akaza kwivuriza hano ku kigo nderabuzima cyacu, bikagera naho bamushyira mu bitaro mutarabimenyesheje koko? ni ukutubabara ntitwakubwiye. ni ukuri twatinye kubikubwira, ariko Agnes ararwaye kandi ntameze neza. nyumvira vrema, uzi ko biteye isoni? kubera iki mutabimbwiye koko? rwose Chris, reka nkubwize ukuri. urabizi byabaye hagati yawe n'uriya mushiki wanjye. ubu rero ntakubeshye rwose, nitwe tugitekereza ko hari ikigushishikaje. mana yanjye we, njye mwamfashe nabi si uko nteye. Devo, nawe w'umuganga koko? niko Devo? karame. mbwira Sara arwariyemo sinshobora kugenda ntamurebye. nari ngiye kujyana nta mugongo, reka mbanze njya no kumureba. Agnes arakira ate Chris ugiye kumusura? ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana, nibo badusangirije umusozo wa kino kiganiro. gusa mbanze mbibutse amwe mu makuru twavuze hano. twavuze yuko mu Burundi urunani Burundi bwa bose rutavuga rumwe n'ubutegetsi rwamaganye byavuye mu matora y'abashinga amateka byatangajwe n'akanama gashinzwe amatora mu Burundi seni, kavuga yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryatsinze amatora y'abashinga amateka n'amajwi arenga 96%, ariko CNDD-FDD yo yavuze yuko ahubwo amatora yagenze neza cyane. iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nina Iradukunda, akaba ariho duhiniye ahangaha amakuru y'uyu munsi. gusa mbibutse ko mushobora gukomeza gukurikirana amakuru yacu ku rubuga rwacu rwa interinete ndetse no kuri Facebook ya BBC Gahuza na Hejuru.